Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ban yada na kajing porstat jong kaklam jingpang COVID-19 hakanong ba jowai badru ban pelaj na kajingnya sa khle lang hakawai ka yeng kamtam ya kito ki bangat hakani kajingpang ki wahe snong na ki khandai tli ki dorbar snong jong kadong ba jowai ki bakenthop ya ka dorbar snong lathlebo ka dorbar snong New Hill ka dorbar snong Moselengkat ka dorbar snong Caroline Colony ka dorbar snong Dongmi Sngi ka dorbar snong Tendo Wapung ka dorbar snong Mokordob Kadorbar snong Lumperiat, lembat kadorbar snong Moralong, kila Shimkia ban bu arteli ki isolation center na kabenta ban pensyong kerpang, ya kito kibalangan ha kani ka jingpang. Ya kini ki arteli ki isolation center labo ha Indo Sports Hall Jowai kabadon ha Dongmi Sngi, kabalamang na kabenta ki Shinrang, bat kawai pat labo ha Indo Stadium jong kadorbar snong Lathalabo, ya kabalamang tang na kabenta ki Kentay. Hagabaya day bat kijing pen kre pen krum ha kini ki arteli ki isolation center uba perkhat shella uli yatho balamang banbu hado arpau teli ki jingthia ha kawai ka isolation bat ya ki jakathia lapen bat banbu da ki ben school kumju ki matres ki balayo na ki Borsenshire district kat bah hagabaya day bat ka bam ka di lapen bat hi ba ki bahaya ngasem kin penbiang hi yala ki nongpang kat ba ya ka umbam umdi an sa penbiang hi da kini ki dorbar snong Baya ki jakhlaj ki bami na kini ki isolation center an sawan shimti da ki nongtre jong ke Jowai Municipal Board. Ikan ni ka tingkat yang ikam ki rak nongkat tu kat ni dengan ni ka area bahwa we tak uni COVID yang ida yo MK ni ki isolation center ni bahwa hadok ini ki por godep hamtam gini ki wa positif ada bo ba ki hayung yang isnya man gani man go em snya sngai ni bahwa ki yung kisem di bru dua kian go em do arle kamram dan ada ketujuh bru positif usak lang itu te citom hau you penyakit negini ki positif dan yang i haden wada UMK mo ikini ki isolation center tadi ya CMU DC da ide kecing pak DC dua burom ya DC district administration wada ela de i ka kini ki dor batch nonggo MP kam wa nadok ni namo tengkat New Hill begini ki sendeng dok bidong misni gini ki Selarok di Lumperiat Tendo Wapung dor batlat sebok Magani ka Morlong boy atli gini ki isolation center kawi gani ki indoor ga ini ha main lat labok ni yang dor bat nomor labok bugani ga yung ga kamu ngani gani ka indoor ga ini adong misi jaga dasimi ka rai wa ikani ubo ikayong gini ki mil senrang katai ha lat labok ubo ikayong ki sentai ki female te chimi wa konong kong hida em ngeding ya pembaik ubo kama art kau sia gawi ka indoor kata te i hakamonde yo sedang nak gaga ni ha dau koi dau sintesar ga dau ha spray ka ha wada slam em penegam ni ha duduk ni slam go tep wa pemban ka kam ga rantai sentar mah ini ka monde yo sedang nak ga yo koi ga iyo ro kiting emkam percang di dapat di kam percang di yang orang kiting emkam kacak kadung yo tok gani ki thauthia u kim ba di ben skur yo pentia itu kamalek ni semadet di matras da yo ina ami go yo ina kani ka district administration kat bayi ku irap lai ki bang gedi wan ki ni ki ong ba ki tre ki no kuasa positif ni mut kayung kasem jong ki wo pendiam di bami di nem tok da i wo chat i ka pendiam tok gawa ini dah hingga tok wan ki kombi ini kita kaya kita khat ni ki warok tu ki em ini
jika tu wan to datuk sia municipal wan pelang wan tu man putih kita tok gijing ya perkat yang ya sedang pan hadin muda lai kakam tikian ni go gitu gijing ala se boy embat ndai yang percang wa kamang ne em gijing chang che ang not hago ini ke isolation guman gijing rap yorok kena tong cunong yang buat am tam ini kamang ni kamang pratli ini cunong buat am ni ha dak sabok